Mhlaba kawunoni, mhlaba uyahlaba, mhlaba uhlaba ochonselayo. Wothi mawuhamba emhlabeni bese uhloniphe emhlaba, sikhumbule ukuthi indlu yethu yokugcina siyolala khona la emhlabeni. Ungasekho mngani wami. Nalamabhaya azoba ngasekho. Kunjalo. Umhlaba lo. Kunjalo Sothobe, ngempela umhlaba mawungawuhloniphi ubokwathi ukuthi hey umhlaba ufihle abantu labakhulu kakhulu emhlabeni. Umhlaba unamaqhawe. Umhlaba mntwana kethu awunawe maqhawe umhlaba. Umhlaba ungilenye nje indlela awubuki kwekuthi lona ngibani. Wemukele wonke umuntu lokhona ngabe uhlanya ngabe uyini. Konke umhlaba uyakwemukela. Multiply. Kwenziwa yini la emhlabeni sidaliwe singaba kaNkulunkulu sonke? Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunjalo. Kodwa bese sihlukana ngokuphumelela. Yey. Sothobe, madala ngulande ngoba ngiyakwazi. Uyinkosi ekulapheni. Uyinkosi ekulapheni. Ulapha abantu ngendlela lemnandi. Ngulande ngoba ngiyakwazi ukuthi wena uneqiniso lele nginalo mina. Mina ngifuna abantu sitshela abantu iqiniso ukuthi manje kunabantu abahluphekayo mfowethu. Ayikho into abangayizamanga. Uyangizwa ukuthi ngithini mina? Angidlali ngoba ngishutha la baba. Ngifuna ukuthi ungizwe kahle ukuthi ngithini mina. Ngithi mina kuwe kunabantu abahluphekayo. Labantu abahluphekayo bahlupheka kabuhlungu mfowethu. Uthola ukuthi abanye kude bazali abanabazali inqobo. Uyangizwa ngithini? Kodwa bayafisa ukuphakamisa imizi yakwabo noma bafisa ukwakha bafisa ukuphumelela nokusebenza mayiphambili. Kodwa kwenzeki lutho. Uyangizwa ngithini? Yini yenza ukuthi bodokotela nithi nikhona kumele nisize abantu kodwa abantu bangasizeki ngendlela. Uyabona Buthish, lengakusho ngempela dokotela Sothobe, lengakusho ngempela unjalo kuyenteka into letendekako kubantu lokuthi umuntu uyathi ahambe tindzawo letiningi. Lesinye isikhathi dokotela kwekuthi into temuntu ufuna utibuke noma ke ubuke lidlodi lelivumako letinto lokuletha la kulomtimba walomuntu ngoba kungenteka letinto tiyaphikiswa. Ubuke umuntu ubuka ngisho nasesibongweni ukuthi kude letinto chayisanako ngoba into makungahlangana idlodi uthi into lengalunga kumuntu ungawufaka noma ngimuphi umuthi angeke uzovume ngaphandle kokuthi umuntu umbencene umgaqethi ukuthi matima umethwalise uyangiva musi. Ngaphandle kwaloko sikhuluma ngento yedlozi. Uma idlozi kumuntu lingevumanga nhlobo. Uma idlozi lomuntu lingavumi. Uthi wena angeke azaphumelele ngaphandle kokuthi umane umthwalise emthwalo. Lalela ke baba. Uyazi ukuthi masithinta into yamadlozi ngicasula lapha mina. Into yamadlozi ngicasula ukuthi idlozi lalandelelwa. Idlozi ufuna ulibhekele ngalendlela ukuthi ulilungise libe clean kuwe. Manje kuba likuphumelelise idlozi. Uyangizwa? Okuyisiqefe lokho. Ngoba uthola ukuthi abazali bethu sihlupheka nje kungenxa yabo ngoba abafuna ukusisukumela umsamo wethu bawulungise kuze nedlozi likhanye. Uyangizwa njani? Manje mina mangilungisa indaba zedlozi kuyodinga ukuthi babumondlana. Kuyodinga ukuthi mina ngilonke ngihlaba inkomo nezimbuzi kungalungi. Ngigeza abantu abangekho engazange ababona kodwa bangangisizi ngalutho. Iyaphela imali baba ngilungisa ngithi ngifuna ukuthola izinto zingenzeki. Uma ngithi ngiyahamba kwenzeki lutho. Uyangizwa ngithini? Nguva mina angisho ukuthi amadlozi kawekho. Uyangizwa ngithini? Angisho futhi ukuthi umsamo kawukho. Kodwa ngithi babondlana akufanele empilweni ulokhu uhlelo uhlupheka iminyaka iyahamba. Sikhathi siyahamba. Akekho umuntu odalelwe kuhlupheka. Uyangizwa ukuthi ngithini mina? Umuntu wonke kufanele azame asukume alwe ukuze empilweni abe ngonqobileyo noma ungeke waze wanjinga kodwa kungasweli baba. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kodwa kungasweli kuyakwenza ukuthi uphumelele uye phambili. Uyangizwa? Ngiyakuzwa baba. Manje ngithi mina uma lendlozi ngoba uthi wena idlozi imali ngavumanga asikwazini ukuthi sijombe noma siguqule lendlozi siphushe ukuthi siye phambili ukuze siphumelele ngoba lidlozi lothi into okhokho lothi into omkhulu labo omkhulu abangakwazanga ukuyilungisa lento edlozi kwabona. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ingakho uyazi bashiya kumanklembe bona. Uyangizwa? Kunjalo. Uma beshiya bona kumanklembe ngizokulungisa kanjani ngoba mina ngifuna ukuphumelela ngephambili babondla. Awuthi ngutshele sibiya ngempela lidlozi mama sikhuluma ngento ematima kakhulu masikhuluma ngedlozi ngoba idlozi isikwelede seyihlo noma isikwelede samkhulu wakho
lidlozi mawusekhona wena idlozi liyakufuna lokho kuwe angeke wendlule lezi zinto lezi ungakazilungisi waqala walungisa lethinto leti tonke izinto sowuyatibona lokho ukuthi titangela yini manje uthe umuthi longeke uvume kuwe wonke umuthi uyavuma sizathu soqala kungenela letinto manje thina tinto esikhathini esiningi sifuna kujampa letinto uyabo sifuna kujampa sibhekane nathi singabuki lemuva ukuthi kunjani kuyavuma yini okay baba ngiyabonga uyabona ngikuzwa kahle idlozi kumele ukuthi sililungise la qala khona ukuze ngiphumelele ngephambili kunjalo lalela ke baba kunabantu engifunde nabo mina uyangizwa ukuthi ngithini namuhla basemaparliament uyangizwa ukuthi ngithini namuhla bayinto enkulu namuhla bangasonga amabhizinisi namuhla bazisebenza bayaphumelela baba uyangizwa lidlozi lahlula umkhulu wami kulisebenzisa ngithi mina abantu abaphumelele nangaphandle kwamadlozi bathathe izinto ezinkulu baphumelele bayiphambili ngoba lalela baba into engenza ukuthi ngiphikisane noma ngibe against wena noma kube ngathi angikuzwa uyalikhuluma iqiniso vele ukuthi idlozi awulibalekeli ngoba idlozi uphila uyilo kwawena kunjalo nawe futhi sazoba idlozi kwesinye isizukulwane kunjalo kodwa ngithi mina nangu umuntu ake uthola umsebenzi baba uyangizwa ukuthi yini singamniki lelu hlanga olujulile ukuze ahamba ayofesa athole umsebenzi ogcina ngalo idlozi kunjalo khehla naku babe lengakusho uyabona lo munye umuntu ukhanda ukuthi akanayo imali yokuthola letinto leti matini okufanele simendele tona manje uta ngalendlela yekuthi yena ufuna inhlanhla thinto takhe dilunge uyabona kanzi lento itambita emuva ukuthi alungise lemuva kuze la thinto titawulunga uma kuvuma utiva ukuthi unemandla hayi siyawabeka lapha eceleni thina amadlozi wow siyawabeka lapha eceleni uthi uyavuma la awuvumi la unguneketana ngusigetsa manje usigetsa usigetsa ngiyakutshela uvula leminyango lena leyadalwa yavalwa bekade wifisa iminyango ingavuleki ngasigetsa sitayivula okay ngiyakuzwa baba manje uyabona ukuthi isala la futhi kithi singabodokotela ngoba siyaxoxa sikhuluma lento esizwe silalela yes thina sibasiza abantu abangenamali si odokotela yabona nje baba uma ufika kudokotela ezakutshela ukuthi beka imali asibasiza abantu abangenamali kunemizi ebhidlikilayo baba uMondlane baswela ngisho kanti bona kufanele basizwe ngubani ngoba nasemasontweni sekufuneka imali baba umfundisi nje ukuthi akunika ufaya ngeke udedele ufaya baMondlane ungayikhiphanga imali kanti thina ngempela kumele sisize abantu abanemali kuphela labo abangenemali akufanele sibasize ngeke ngayenza baba lento mina ngabasiza abantu abangenamali uyangizwa ukuthi mina bafika abantu ngabasiza into engayenza kwajika nina bodokotela nangishaya ngempela vele angeke baze bakujabulele lokho bodokotela ngoba uyathi kunetinto lokufana lapho khona umuntu ukubukisise lento lelo ukuthi lento lengiyendako kahle ngibani lovuma ukuthi ngende lokho ngoba la emtimbeni wakho kunemuntu lovumako uyangiva mos kunemuntu la emtimbeni lokufanele avume kunalomuntu wethi hlupheki lo khona la emtimbeni wakho uma ngabe lo muntu angekho loyo kuwe angeke usuyente lento le mina baba ngiyafisa size nabantu uyabona uke wathi baba kimi mfana wami ngakuzala ngikwazi ukuthi uyoba nje uyangizwa ukuthi ngithini wathi baba ngikuzale ngikwazi ukuthi uzokuba nje la ngidida lelo gama ukuthi okay shuthi unemfihlo engayazi ngami yebo okay ngidale kulapha ngomncane kakhulu baba uyangizwa ngithini kuma nje ngidumile sizweni ngiyelapha uyangizwa ngithini dokotela ngithi mina senze njani ukusiza abantu abangenalutho ngifuna mina njengamanje sikhulume ngokusiza umuntu singabuki ukuthi lo muntu unemali ngoba uyabona sikuhlukanise ngezigaba angeke umuntu avela afuna ukuzothwala athi ngithwalise mase ngiphumelele ngizokunika imali
ayenzeki lento angithi kuyenzeka kanjalo baba cha akwendeki ba yini indaba kungenzeki lokhu kungendeki lento leyo babe kunetinto letimatima njengoba sibodokotela kunemishini nathi leyitala ekhaya lesikupopola ngayo le mishini lena babe iyathengwa le mishini yona le itifunela yona le mali le mishini yeah le mishini yona itifunela yona le mali kulesinye isikhathi ukuthi cha la kufuneka imali lengaka manje asikwadi ukuthi thine singaphikisa le mshini yethu uyangiva musi lokuthi singaphikisa labantu labo esisebenza ngabo asikwadi kukwenda lokho asikwadi kukwenda okusho ukuthi umuntu mangenayo imali akabekelele azabe nemali aze kuwe zomsiza akabekelele abe nemali umside umuntu noma ke kumbe incene bengakapheleli kodwa uma kafikile noma ingcene ngiyabekisa lokho incene ehamfini awayo Nkosi yamakhosi umqelele ebantwini labadala ukuthi ngive ukuthi bayavuma yini ngoba umsebenzi akusiwo wethu umsebenzi wabadala wayapha unembeza kuwe dokotela unembeza ukhona njani dokotela unembeza lo muntu akanalutho umsebenzi akusiwo wami umsebenzi ngiphethwe kufana nasemsebentini kumbe inqene la lo sebenza khona ngiyabekisa Sothobe ngiyabekisa emsebentini la lo sebenza khona ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe usebenza noma kumbe inqene emsakazweni uyabona phambi kumuntu uqela indawo yokulala hey awunayo la indawo yokulala usemsebentini awunayo indawo yokulala la usemsebentini akukho ekhaya uyabo manje kulesinye isikhathi ukuthi letinto thina lokhu lesinako lo kusebenza nako hey kulukhuni silawulwa ngiko ukuthi lana kuhamba kanjena lana kuhamba kanjena lana kuhamba kanjena lana kuhamba kanje astende eltinto kunebantu labafika ko sibe nesihawu sibe nenhlitho lenhle kodwa labantu lesihamba nabo bangakuvumi lokho ayi kunzima kahle ukusiza umuntu noma kwelapha kunzima akusizima kusiza umuntu ngayichaza njalo mina ngithi akusinzima Sothobe kusiza umuntu akusinzima kodwa into lenzima inange madoda lokhanza ukuthi awuvumelani nalamadoda inhlitiyo iyavuma nembeza uyavuma ukuthi awu Nkosi yami angifakele lugalelo lwasomandla nami kepha labadoda athi no lana kufuneka into engaka hayi kulungile baba Mondlane sizohamba senhla zatshe iya baba ngifuna lapha enhla zatshe bakwazi kunjalo baba ngifuna lapha enhla zatshe bazi ukuthi ukhona udokotela Mondlane kunjalo baba kodwa ngiyafisa manje ukuthi sengathi singabuye sibe nomhawu ukusiza abantu ngempela baba Sibiya nami ngiyakufisa lokwempilweni yami uyazi mina ngize ngifise ngisho kushiya bunyanga ngimane ngibe umfundisi ngendlela inhliziyo yami enhle ngayo mina ngizazi mina ukuthi uyazi lana ngize ngishayeke mina ngiyokhipha imali yami ngibhadalele umuntu mina ngiyamfakela umuntu asuke le goli aze kimi ngizomelapha mahala alale la ekhaya adle la ekhaya uyangizwa ngiphinde ngimnike muthi wami mahala uyangizwa uthola ukuthi kubonga kwakhe uzongitshela ukuthi sengiphumelele abonge noma nge-airtime kuphela ngithi inkosi uyazi hey Nkosi yami uyangizwa ya ngiyawufuna mahawu lento loyikhuluma ko Sothobe into lesiyaziko uma singalanda isiveni ukuthi nathi la ekhaya sifike kanjani namuhla lokusesazana naSothobe ngalendlela le ningamangala lo Sothobe lengikhuluma naye lomunye umuntu ebantwini bonke noma kuthiwa inyanga tonke tikhona ngiyangithi mina lena ngilenye inyanga lengafani noma ke nami uyazi ukuthi lentilo kanjani yeah impilo yakho ungayifeki kunjalo into yiyo ungayishintshi kunjalo into uma uyiphiwe yazi singashuta sibe baningi inyanga uyangizwa ukuthi ngithini mina kodwa into ebalekile uyamazi yini umuntu wena umthatha kanjani umuntu uyabona ngizokutshela mina njengoba ngiyokubeka enhla zatshe nje emalangeni ngifuna wazi ukuthi umuntu uyini uyabona uma kwaqala wabuka umuntu wambuka njenge customer ngeke uzumelapha ngokuqala lo uyangizwa ngithini uma umbuka njenge customer wazi ukuthi ufana ashiya imali ngeke ube nendaba nokulapha isiqu sakhe noma athole into ayifunayo
Ngiyangizwa ukuthi ngiyakuzwa Sothobe. Umuntu kufuna ukuthi wazi ukuthi lo muntu njengoba zela uhluphekile. Mina nginandaba ukuthi ngibize leyo mali ngoba uma umbiza according noma mayilana nalendlela le azosizakala ngayo. Abantu abanandaba bayikhipha imali. Okubalekile wena mlapha umuntu athole into ayifunayo. Yilokho esikufunayo thina. Ngiyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa Sothobe. Ngoba namanje ngithi mina akuna nkinga ukushutha. Akuna nkinga ukukhuluma. Ungakhuluma kodwa kubaleke enza lempilo longiyo. Yenza iphile. Asilaphi baba. Asibathanda abantu mfowethu. Asibathanda abantu sibanakekele. Sibelaphi. Yangizwa ngithini? Engeke sakufundisa khona inhlonipho. Ngeke uyifundise umuntu inhlonipho, inhlonipho uphuma nayo emuva. Kunjalo. Thina singodokotela ngifuna silapha abantu ngeqiniso. Ayi kunjalo Sothobe, kunjalo Sothobe. Cha, iqiniso ngempela babe lento leyishoko ngoba ngempela uma singanako lokuthi uyathi lo muntu lona lento la ifunako ngempela utsele konke makathi awukhipha le mali akunike le mali utsele konke kwakhe la nako wathi ngamane ngilale ngakadli kepha le mali le angihambe nginikete lo dokotela emva kwaloko kwanze ukuthi akasalithola usito la kimi mina ngidokotela aphinze njalo abuye la hamba olala ngendlala nayo ke mani into ebhlungu nayo ke into ebhlungu. Siyacela nini enisibukele bonke abasibukele kule video. Hayi ngoba singcono, hayi ngoba senze kahle, kodwa ngenxa yokufundisa abantu siyayixoxela nje. Asikho sihloko esingene kuso thaqa saqila naso one way. Siyazixoxela nje, siyayikha phezulu. Siyanifisa niphumelele onyakeni omusha. Siyanifisa ukubona izinto zenzeka ngendlela lehlukile onyakeni omusha. Ngicela ufisele isizwe sami ngoba nami ngiphiwe ukuphila kulomhlaba. Uyangizwa ngithini? Nawe bafisela abantu ukuthi mabaphile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba kuphila sikunikiwe. Kusegazini lethu. Uyangizwa? Manje nje sihlushwa ngona emhlabeni. Kunjalo. Fisela abantu abasayofesa namhlanje. Fisela abantu abangazi bazodlala. Baluleka abantu. Ubatshela ubafisela inhlahla, sibakhulekele sibanike emthandazo. Ngoba kuthandaza ngempela kubalekile noma ngabe uhambaphi. Kunjalo. Umuntu unengilozi zakhe ebusuku nemini. Babingelele bese ngiyavala baba. Cha ngiyabingelela nami esiveni sonke emhlabeni nabakithi umhlaba wonke. Lo mnyaka lesikuwo nabakithi sinifisela inhlanhla, sinifisela impumelelo. Awu ungithinga Nkosi yami konke lenikufumbethe esandleni asenikubone kubonakale umsebenzi wako ukuthi yawo naku mina lokwabe ngikufumbethe asisithandazeleni konke lokulayita endleni kwethu kwekuthi Nkosi yami akuvele cha bonke nabagula kwetibhedlela kuphi lapho khona baqalekile labanye basemajele umnyaka wekuphumelela lo mnyaka lona lo nyaka asifise impumelelo yakho Sothobe. Inamba kadokotela 2+2 ithi 076 45 400 45. Nisilandele ngokuzayo. Selokho sikhona sifundisa abantu abafuna ukufunda abaqondayo bezwe abazwayo egameni leNkosi. Siyabonga.